No te wiki nei ka whakawhiwhia a Edward Te Moana ki te tohu ASB Good as Gold mo tōna ngā kaunui me ana mahinui hei oranga mo te reo me ngā toi a te Māori. Ko matua Ed tōna ingoa ki ngā tauira o te kura takawaenga o Tauranga, ko ia hoki tō rātou kai ako kapahaka, e whakapau kaha nei ia te rā ki te kapa e kia nei ko te whānau o te maro hauhake. I te haratau rātou i ngā rā tata nei, mo te whakataetai te mana kuratahi, ki roto i te rohe o whakatū, a nei rā te pūrongo a Mārena Mane. Ko tōna whakapau kaha ngā kainui ki te kapahaka, ki te apopo. Kapahaka is his world. It's him. He's truly devoted to the whole kaupapa of kapahaka, and that's just what he does. For us, it's truly special, and it's lovely to be amongst it and a part of it, but for him, it's just who he is. Ka whakawhiwhia e ia ki te 10 mano tāra te tohu o ASB e kia nei ko Good as Gold. Nā e whakaaro ana te tumuaki o te kura takawaenga o Tauranga e tikana kia whiwhi ko ia, nā o na whakapito ngoi, whakapau haora ki te whakaako i ngā tamariki ia o te tau. Is in it for the kids. He wants them to excel as Māori. He wants them to achieve on a national stage and really celebrate success as young learners. He tohu e te kāna mōna, engari he tohu I ohorere katoa, kia te moana. Yeah, I appreciate, my school. I love my school. I love my staff, our timaki, our SLT, the support they give me and allow me to do what I do. I'm quite shocked because I've never sort of expect anything, and I'm just a man who's passionate about kapahaka and especially for kids. Hei tā te whānau o te kura e mōhiotia ana e te moana, he kaiako maro, engari hei tāna kāore he take o te whakatō I te tū tika ki ngā tamariki kia rite mo te papatū waiwai. Discipline as in, learning how to be quiet, learning how to stand still, focus to the front for hours. So all those sort of teachings I pass on to the kids, and 9 times out of 10 it works. Hari atu ai e te moana tana kura anō ki te papatū waiwai o te mana kuratahi 2023 ki whakatū. Ko rātou te kura whakamutunga o te rā. Mārena Mane, te karere.